Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Chief Minister Puzoram Thanga Hova voina hoki masona tur soi hona hoki masona tura committee din remti ani Aizol Ignu Regional Center Building Celestia sakna tur lungphum chu Voin Khan Union Minister of Education Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank an internet kaltlangin aphum Assam Assembly in Thanpuya Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal chuan abial ngai majuli achule don Sarkar lai pui chuan Independence Day voiceam sari pangana lom na buai pui turin Prime Minister Narendra Modi kai hruai National Committee adin Voin Khan Chief Minister Puzoram Thanga chu Apisa Sport and Youth Services Minister Purobad Romoy Roy Tele Hockey India President Pu Ganiandro Ningombam nen in komin Mizoram hockey masona turle malakdan tur ansoi ho hockey chu mizo thalai te tana eizon na thling ani thule he discipline choi sang tur hian na sataka chanlak poimo anti thon soi howa aizola 5A side hockey ground siam tum ani thute soi ani bok Federation of International Hockey in Mizo player lorem siami chu Rising Star of the Year an puang chulom antia Hockey masona atana sarkarin committee din tha anti thuan soibok ani Voin Khan Myanmar ramboina chungchanga NGO United for Democratic Myanmar Mizoram hruai tu ten BJP Mizoram State President Puwanlal Muaka hena Myanmar ramboina awanga zo na thak mai ba ka democracy du awanga boina tok ten India ram Mizorama sahibna an nei thena tura central sarkar malak pui turin ngen na an thelu Puwanlal Muaka chuan NGO United for Democratic Mizoram hruai tu tena lekha an thelu angeya arang thei angbera ma alak pui tur thu hrilin zona thak unaw Myanmar rama cheng tam tak an oma tuna sipai thunei tu ten democracy pong suala mi pui zalen na arabe sakawanga nun na chan tam tak anom ta chu poyati thule zona thak unaw te ba ka pro democracy mi tu po an sahim na tura India ram ron tlan lu ngai an omani chuan him taka an om theina turin atul angzela malak nge yatum thu a hril ani Puwanlal Muaka chuan an lekha thelu po BJP National President PJP nada hna hriatir ngalin malak pui rang turin angen ngal ani NGO United for Democratic Myanmar hruai tu te hian Voin ve Khan PC Party hruai tu te an koma PC Party Senior Vice President Puwanlal Ruatale hruai tu dang ten an lodong songa Puwanlal Ruata chuan Myanmar rama mipui sarkar tun din ani le theinan le diglo taka sipai ro rel na pai thak ani theinana Civil Disobedience Movement hi PC Party chuan an thlop lata tuna sipai mipui ro rel na an hne chu sak hi arang thei angberin an pekir le turani ati Myanmar boina awanga chanpui ngai le chomdol ngai apiangte kongsut en sakzel turin NGO United for Democratic Myanmar UDM le PC Party ten thei top chuazel ni se antibok ani Mizo Zirlai Paul MZP President Pubi Wanlal ta na chuan Myanmar ram chung buaya wanga harsana tok mek ta chu zoram mi puiten an en liam mai tur ani lawa mani u naute mangai na lan chuatir hun chu harsana an to hun hi ani ati nimina Aizol Ignite Studio a zoram ni manna he thuisoin zofa ta chu Myanmar ate Bangladesh ate India le khovel hun hrang an omdara Mizoram in zalena aswalai point Mizo nam pasal thate po Myanmar le Bangladesh ate kalin annin an lo tuam hlom thina chu wangin Myanmar zo fa te Mizorama in hum him do local an omani point an trong alo dang dewemo an khosak phung alo dang dew ani point Mizo mi puiten mangai taka lodong songa lo en kultura ne tia har san tok te tan sarkar thunei tu te beron chungin MZP chuan atul angin ma alzel don ti asoibok ani MZP President chuan zoram ni man ani chan po soin kumsa khajwa somruk paruka India sarkar chuan ramdanga po la thleng ngai lo jet fighter mangin Mizoram abeya he thil thenga wang hian nuna chan hial tele ram tuilei lawa ommi thanem tak anom phane tia zofa te anom chung chuan he ni hi hriat reng ani to don ani ati hliam hluite damsela March ninga sang khajwa somruk paruka thil thleng chu inlung rual na nei tura malak tharle nani thang thar te tan nationalism chungchang thretura injirtir tharle nani atan le ramdang mason rualak ke apen vezel theina tura ursun taka man thin ani thua soibok ani he tornani hi namtana impact tharnan le mason phanan thang thar ten tangkai taka
man ni thei se MZP chuan adu tia soi bok ani Aizawl IGNU Regional Center Building Selesia sakna tur lungphum chu Voin Khan Union Minister of Education Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank an internet kaltlangin aphuma Union Minister Dr. Ramesh Pokhriyal chuan IGNU hi khovela distance education institution lianber ani thusoin IGNU Regional Center Aizawl po mitin te kot chua zirna kailon chhop chhuwa konga tlomngai pol OMA tele village council ten mana satak le thatak an thokani atia IGNU hi NAAC UGC te na University thatna te funga A++ pek ani thusoin he zirna in lian taka hian mitam takin hlo thlinna an hmu to thuasoya IGNU hi Mizoram bika po arammi te eizonna mila man tangkai ani tia soibok ani IGNU Regional Center Aizawl hi India Rama Regional Center somnga parukzinga pakhat ania kumsang ni somni khan zirlai mi sangthum zare somko pali anin ziak lut ani Commerce and Industry Minister Dr. Arlal Thanglian an Voin Khan India le Myanmar in sumdon ton na mun puitur Longtlai districta zo cha chhuwa bula zorin pui atlo Dr. Arlal Thanglian chuan he malak na hi India sarkar le MNF in rem na an siam Memorandum of Understanding bo zuina kal zelani thuasoya International Border rang a te in sumdon ton na nei atula wangin MNF ten sarkar na an siam hasa kumsang khajko somko pariat sang ni pariat inkar khan Trade Center te hi arang theyang bera kalpui turati ania zo khotharte andin mana tuna hian korpui chhuwa lampo konglaya black top nin double lane aya lian ma asiam chho mekani ati Dr. Lal Thanglen chuan kumsang ni somni pathum August tha korpui chhuwa border trade hi man thei tura pe man an be seitia soya helai hmuna a hlok na tela chorber tur chu lai district mi puite ania rami puite point an hlut thiamangai hle ani ati Voin chu nudar khatle minute somni vel khan ma mi district west Phaileng Salem boarding school omnabul khohnaya in sari bungruang ma chu man lovina kangral veka mi hring thi le hliamero anom lova vok pakhata kang hluma dai nai lo hala tanga kang mei hi chuak nia hriat ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Assam Assembly in Thanpuya Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal chuan abial ngai majuli achule dona Health Minister Himanta Biswa Sharma point abial ngai jaluk baria chule ang hetila hian BJP Assam Gana Parishad AGP le United People's Party Liberal UPPL chuan an seat in Semdan tur antifel toa AGP in seat somni parukan chuanga UPPL in seat riat an chu thung don ani BJP General Secretary Arun Singh chuan Nimin Khan an candidate tur ming list masa somsari alo puang toa BJP chuan MLA Tranglai som pakhat chu mel thara an thak thua soi bok ani Sarkar lai pui chuan India zale na cham phak voi somsari pangana lomna boi pui turin Prime Minister Narendra Modi kai hruai member zanga zahi somnga pako omna National Committee adin National Committee member zinga hian kongrang ranga mi chal langle mi un tak tak tepo antel ani India zale na Independence Day cham phak voi somsari pangana chu nakum August ni som panga khiani toa alom na hi ani tak thlen ma cholkar somsari pangala oma hontran tur ania chu kumin March ni som pani hi ani donani March ni som pani hi Mahatma Gandhi kai hruai salt satyagraha champaphak voi som ko pakhat na ani bok ani Independence Day lomdan boi pui tur National Committee hi avoi khanatan naktip thotran ni khian an thu khom dona zalena champaphak voi somsari pangana chu ramchung mai ba ka khovel hriat thama lok takle tangkai takalom tum ani chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui Chief Minister Puzoram Thanga Hova voina hoki masona tur soi hona hoki masona tura committee din remti ani Aizawl IGNU Regional Center Building Selesia sakna tur lungphum chu Voin Khan Union Minister of Education Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank an internet kaltlangin aphum Assam Assembly in Thanpuya Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal chuan abial ngai majuli achule don Sarkar lai pui chuan Independence Day voice somsari pangana lomna boi pui turin Prime Minister Narendra Modi kai hruai National Committee adin chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani